Sunčica je na zelenom vencu. Sunčice, je li vruće? Izuzetno toplo. Zvanična merenja pokazuju da je u Beogradu trenutno 34 stepena. Kažem zvanična zato što naš digitalni termometar pokazuje da je na suncu temperatura nešto viša, 36,5 stepeni. Snalaze se sugrađani i rashlađuju kako znaju i umeju tačnije koliko im dozvoljava maštovitost na ovih 30 i više stepeni u Beogradu. Pomažu lepeze, flašice sa vodom, cisterne koje su postavljene na 4 lokacije u gradu, a primetili smo da ima i sugrađana koji nose male improvizovane ventilatore sa sobom. Pitala se Ana na početku emisije kolika li je tek temperatura na asfaltu. Mi ćemo sada proveriti sa našim digitalnim termometrom. Ugasio se, izgleda da je i njemu vruće. Dakle, krećemo sa merenjem. Temperatura se izuzetno brzo penje, izuzetno brzo raste. Već je 38 stepeni, a dok merimo temperaturu da kažemo i to da su četiri cisterne sa pijaćom vodom u centru grada postavljene ovde na zelenom vencu, zatim na trgu Nikole Pašića, na trgu Slavija i ispred Palate Albanija i bit će postavljene u ovim toplim vrelim danima svakoga dana od 11 do 18 časova. Temperatura asfalta je pokazuje naš digitalni termometar preko 40 stepeni, evo u ovom trenutku 41 stepen i izgleda da je danas zaista opravdavajuća ona izreka kao da se topi asfalt, toliko je vruće. Izuzetno je visok i indeks UV zračenja danas u Beogradu 7. Meteorolozi kažu da će sutra i preko sutra indeks UV zračenja u našem glavnom gradu biti vrlo visok 8. Saveti lekara su naravno da se ne izlazi na ulicu u najtoplijem delu dana, da se nose šeširi, naočare, po mogućstvu i dugi rukavi. Retko ko od nas zaista i poštuje te preporuke. Dakle, temperatura asfalta u ovom trenutku skoro 42 stepena, 41,7 stepeni. Sugrađani ovde na zelenom vencu sa kojima smo razgovarali kažu da je i u autobusima izuzetno toplo, naročito u onima u kojima ne rade klima uređaji i da je tada neophodna i maštovitost da bi se rashladili. Ana? Hvala ti, Sunčice. Sunčicu ćemo malo kasnije videti. Javit će se iz Knez Mihajlove ulice. A šta ćemo još danas gledati u Beogradskoj hronici? Posao ne bira, a rokovi ne znaju za preporuke. Zvanična preporuka je da se u najtoplijem delu dana ne radi na otvorenom od 11 do 17 časova. U trenutku dok mi ovo snimamo je 16 časova i 30 minuta, ali primećujemo da ima radnika i tu u velikom broju na gradilištima u ulici Kraljice Marije i ulici Starine Novaka. Po ovom našem termometru trenutna temperatura i to u hladu je trenutno 34,7 stepeni. Razgovarali smo i sa radnicima i kažu nam da im uglavnom ne smetaju ove visoke temperature, da su navikli da rade na otvorenom i da su ovde bili u najtoplijem delu dana, dakle nisu pravili pauze tokom današnjeg dana. Radovi u Kraljice Marije napreduju, ali problemi su, čini nam se, i dalje stari, velike gužve u svim okolnim ulicama. Problem i dalje imaju pešaci koji malo po trotoaru, malo po kolovozu idu kako bi zaobišli radove. Zvanična informacija je da bi prva faza radova trebalo da bude gotova do 20. avgusta, a kompletna ulica do kraja godine.